Ikhekhe, inyama, nenselo bekuzithwayele litshengisa ukuthi mbala lapha kunomnyanya. Abarhatjhi, abaphathi nababelani abahlukahlukeneko baphumile ukuzokuthokozela ilanga lanamhlanje si. Abarhatjhi bakhumbuzene indlela abafika ngazo lapha. Kwabonakala ukuthi omunye nomunye bengasilula ukufikelela ibhudango lakhe lokuba semrhatjhweni. Ukuthi kusasa okusaku ngokufonela ubaba Mahlangu, ngifuna ukumtshela ngephashini enginayo lenokuthi ngifuna ukuya lapha. Ubaba Mahlangu uzamthola kanamphathi afana nonathi ngeza tholakala. Nginande ngiyokufona bathi akekho use-ofisini usemhlanganweni uphumile. Mhlana ngiyomthola la. I was tongue-tied, I didn't even know what to say. Ngidanisa. Umrhatjho lo ubuya kude khulu begodu abanye abantu abathoma nawo sele badlule ephasini. Nanyana kunjalo umrhatjho lo uragela phambili nokukhula. Abarhatjhi abanengi abalapha bathoma emrhatjhweni yomphakathi kanti bathi ilanga lanamhlanje litsho lutho olukhulu kibo. Bathi bayawazi umraro wokunande kuqundeka umrhatjho IKwekwezi FM endaweni ezinye kanti bathi banesifiso sokuthi umrhatjho ufikelele wonke umuntu njengombana unabalandeli abangaka begodu kunamajuguluko we-digital afike nomrhatjho wamva nje ngombana uhluke khulu kunewaphambilini. Ngathabela kokuthoma ukuthi IKwekwezi FM ibambe iSouth Africa yonke ngoba kunabalaleli abaningi abafisa ukuthi basilalele enarheni yonke iSouth Africa. So ngilokho ke kokuthoma engakuthabela bese kokhunyeke ukuthi nathi ke kancane ngithi ngibone ngikhuluma nge-tennis nje sizokuchita italent mhlambe elinye elizako sikafisa ukuthi ke kube ngelinye nokho elizaba namandla kunathi ukuthi njengoba i-technology ithuthuka nje i-technology ikhulile IKwekwezi FM nayo kufanele ke ithuthuke. Bathi njengombana IKwekwezi FM ikhula nje bafuna kufundiseke ilutsha ngomrhatjho nekambiso yakhona. IKwekwezi FM ikhule yakhamba yaqatsha ilutsha kanti njenganje abantu abatsha bathi abakufundile kosolo bafike lapha ukuthi kufuneka ibumbano, ichebiswano nelwazi le-digital. Bambisana nechebiswano kuphela iletha umrhatjho ugcina kuphela njengokulalela ekhaya kodwa iletha nobudlelwano impilo nesimilo somuntu. IKwekwezi FM ikhona ihlala inikeza abantu ilwazi elicakathekileko nelwazi eliqiniso ngesindebele sekhethu. Isindebele sekhethu kuyasho ukuthi angekhe safa. Umvezi uBranko Nkambule uthi umrhatjho lo uzoqinisekisa ukuthi uqinisa ibumbano lawo nabalaleli ngokuqinisa zokuthindana namahlelo we-digital. Isebenziswano ibambiswano nechebiswano hlangana kwabalaleli neKwekwezi FM lizokhula libe likhulu ngombana nakukhulwako kukhula abantu abadala kuba nabantu abatsha ababakhona. Sikhathi se-digital abantu abatsha izinto eziningi bazithola lapha ku-digital. Ukukhula komrhatjho unanabele kileli hlelo elitsha lorhatjha ngetechnology ngikho okubonakala kuzokwenza ukubambisana okukhulu nabalaleli bayo banamhlanje nebakusasa. Kadengi kunesitsho esithi impilo ithoma ngemva kweminyaka ematjhumi amane okuthi ukuthi ke namhlanje impilo namajuguluko amaningi azokubonakala ngaphakathi komrhatjho IKwekwezi FM. IKwekwezi FM isikolo ngombana ifundisa ngelimi lesindebele ibuye ibe umntwana wesitjhaba ngombana iyathumeka ifikelele endaweni ngokuhlukahlukana kwazo okungakho ke kufanele ukuthi igidingwe ngendlela egidingwa ngayo namhlanje si. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC ngibika ngise Auckland Park eRadio Park eJohannesburg.